Cluicheamaid, Far sin na dú dulach Beagan a bharrach Fall Guys. Dulich min dal an a bhí táiseach chará Fall Guys son fascalig agus chaníl mis féin fuaim a gheama nam chluas an iad so chaníal is a bhfuil sibh a mí dachas go bhfuil ach muréil bísú díadach gama chláin sin. Agus cluiche sin charge mu leir a híte mis mensin. Cym a hasú dú. Ha mi caran fá ualach is sé carsú na huireachte hí fiach inrí cúsin na chud godal go ceast ach mi dachas go réis sin Hef gheamichin ha mi bhí a chluiche Final Fantasy chuig díag san gréis chud mi críocha sin an deacinsa agus chuir sin rum gláán ba mi brim beca míon deacin seo chaid ach sísá ach chur mi críochaid snis te mi gopad ar a DLC so sin na chuir am goteach agus an nuair sin chud mi críochaid pís mór óbrach san an áhaide agus mar sin chud mi gá héin mar hialach gheama úd Avengers so mi dal a háisci leis sin I gaiichead saman ar an Xbox a haid so a chris mi go dé mi stream ach goite go dé mi léves se sin Svarcha sin chur mí larach ar a seán DS acum teacinsa car éis leis an néach go bhfuil ar stat 3DS an úri dhéanam agus mar sin ha mín dúil anna stacha netheach gan dáisiich mí Final Fantasy a sia na sin acu mar san Game Boy Advanced ach channeom ar a chluicheast so gen fiúr rí sin ach Bharcha sin néach gin mu gheamichin a chiún goréis well néach bhór se prísin na hinealan prísin an ineal úd haar gra go bí an Xbox S go bhí sin mu dachiad lechat not Xbox X mu céirciad lechat agus go bí PlayStation a coig cearst go bí sin a nefrís sin Xbox X agus kind of digital only sanna PlayStation go bí sin mu tí had déanú go bí sin tríciad lechat so Xbox atá tar na saoire úla go léad so bí aon nach éich cin dé bhuaí vis sin ar mar a h-uile ansa an cocaigh na ineal mar go big leis sin a rá colas go bhfuil Sony a chur caran an dáchas achcha an dúlachcha ans na exclusives mar well sé chunnig sin a chiún éichen ra Demon's Souls remake agus Final Fantasy a sia Horizon Forbidden West agus Spider-Man Miles Morales ach Beagan chun speisián ar bha thuirst Sony is agad chanáú na gceimicin úra ar a PlayStation cóig ar PlayStation céad ítead ach an is teittíach gum fai CHUTE caú jo Gheama Horizon úr jo Miles Morales jo dachuid ar a PS a céad agus
Cuteach na gheama chin a heach go mar exclusives ha sé díreach can console exclusive a hain mar sin bh ha sin buie chaté seach amach rein mar sin chuine sé take bhaide agus so mar sin go bhí túla go géirí cadal haingeal chuúla duine bulacht tháilte le Sony drásta cálas go bhfuil gíise le írin is si sa seo so mar sin is agad hí sin ha mí héin a sin na fécin cara gheama san PlayStation a bheit na an exclusive hat a sin gan PC mar Horizon Zero Dawn agus Death Stranding agus ruta mar sinnach so mar sin cudí é dúnig arm ma gaharachas sin a mis sin go bí ha sin sin go am far a bhéil far an bí exclusive a cíal chu díorchar na consoles ach bí a cuteach geire PC ag am ar choracin sin a bheros a goú hí sin mar a heachras is sinné sin pechár go bheith sin me go lead pechár scaine agus ruúta mar ha mí héin go mór san Final Fantasy a seach go remake a chluich is chanáú ach ar a PlayStation a drásta ach thuirtíad ag atá seach gorá sin go bhí ar a PlayStation a bhaine san bliana so chi sin in GK gan a PC sa giplin a fi sin scanne léin ag sa sin dá heach gan ar falla bh Star Wars Squadrons le mi déanana fiúir sin mar a heis acu agus I bharach géir sin san táhain bí an dáchuid Cyberpunk acin agus Assassin's Creed Valhalla is mar sin Joe bhí san rí teach fiús gemíchan hí sin agus chuige fis na Nintendo ris ha na fahan na fás go bhfuil Switch Pro dal a híineach an naflin a cha na fahan sin I dí bhí a bhí ann so chi sin an dách is gon lícad fis rein ach dúil goiteigh Switch ein ag gaiichead so bhí má fis a bhí acham an chá féúir san Pro ach ruút am smuin sin na heachra sé go bhfuile an dúil gon ceannig mór an daine is go switches a bliana Black Friday agus an nálacha ruút mar sin nach so liciad lein sin dhéanú agus an nuair sin caniad inis ag táiseach an naflin goite agus dearach caniad med seoch snis cheek Switch Pro amach agus súnigad pe bican a bharach san na gemmi chinna go chluich an 4K agus ruút mar sin nach sin a bhíon beach go heachras goú ach chi sin brísigh dúil a bheith saon ma cheannachas mí Switch an bliana agus nuair sin an a bic an bhías an chana well ferúd tíireach ach goite go déana sin réidir go sa stata churáta ach tíireach go déanana fiúir
is go Zelda Breath of the Wild a chluich agus gheama chin mar sin nach. Let's tell him fruit shoot. Let's tell him a level of show. Sheen. Oh, oof. Oh, oof. Oh no. Oh, but we do get our shouldn't eat a dog. I'm a footig fatty game here, fat. And he has the show. Has the stree. Come on, you stree. Oh, yuck. Okay, a dog cash yard. Dog cash yard. And a super lad. Oh, Vov. Me smooching. Stop it. Oh, no. Okay, Bharrachd could be shot. Yes. Should I get there? Okay. She knows. I'm switching about she like kind of first Jerenach a Durisha. So Jiraka darn in a trip I made Kirst Jerenach rain. So Stache could be shot to this a yummy crew nut. Well, heating. Heating. Hi. Right, HEX-A-GONE. Chunnig me videos wat de canting kles nio sitting at clock sa level a show. So go check a fiach ni at. Can't me show. We should know that nul ni ha. Cool. Well, a Jackson come on just. No, shin. Okay. Can you show talk about how it? How many fear in? I guess. So get her. She sure it I should. Could you nail a listen viach? Ach wel. Siachgyf. Sy'n siachgyf ach. So je ha. Iach sy'n. Môr an leim, siwch. I'm supposed to be sure as a leg controller. Sneed in each, eh? Oeh, wat ga je? Jeez, Jiraka. Ik zei daar. Jeez, Jacka, it got him. Oh, we zijn fesk. We zijn fesk. Ech. Oh, guy. 3 en Johnny. Ja, het 3 of hoe dan niet? Zijn ik daar? Oh, wel. Mensen kaskilar aan hen. Dus mensen. Hirsching gaan de gurst jaren nach. Ach. Oh, Christian Shanarn. Scanio. Well, 14 of these.